I pozitivno ljudi, dobrodošli ponovno novi klip. Danas kao što vidite nalazimo se u autu. Tako da ljudi započinjemo novi vlog, prvi vlog na kanalu. I to će biti idemo, neko me gleda, ne već, idemo u Šabac na tuning show. Nadam se da ćemo vidjeti Dragona, Dragon Garage na YouTube-u. On je rekao isto da će biti tamo, tako da krećemo. Prema što u stvari krenemo, obavezno stavite taj like, razvolite to subscribe dugme, šerujte ovaj klip da što više ljudi vidi, zabranite u Instagramu donja_aca_998 i mi krećemo sa klipom, palimo kolica i krećemo. Evo što kaže, muzikicu gasimo, rikverc da se vežemo, svetla i krećemo ljudi. Pišti ovaj parking senzor, ugasit ću ga koliko me nervira. Da mi ne padne telefon. Da ljudi, ako se pitate koji auto vozim, to je Fiat Stilo, 5 vrata, 1.9 GTD 116 konja, 2004. godište. Ako želite review auta, ostavite dole u komentarima. Naprađem devojku. Ajde, neće spasti telefon. Ljudi, mi se vidimo, sad ćemo pauzirati, mislim ono šumatari šta ima, snimam put do Šapca. Počet ćemo, nastavit ćemo klip u Šapcu, na tuning tamo placu gdje će biti auta, tako da očekujte dosta dobrih kolica. A nadam se da ćemo sresti Dragona, znači bit će kod nas u klipu, možda će i mi biti kod njega u klipu. Nadam se u stvari da ćemo biti kod njega u klipu. Tako da ljudi, mi se vidimo u Šapcu. Evo nas ljudi, ušli smo u plac, gdje evo nas. Samo ti kažem, izgleda to ometam ceo okolinu. Dobro. Evo prvi auto na koji smo naišli je BMW E36 limuzina. Ovo vidi LED farovi. Evo polako redom.
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? Ljudi, našli smo i Dragonov auto. I Dragona isto, slikali smo se sa njim. Ajde malo dobit ćemo njegova kolica, da imamo kakva su. Ok, felne 16-ice, 17-ice. Iznutra Hill. Ima zezanje. Pozadi ima ogroman spoiler. Izu nije ništa radio, kako su vidjeli VRX 2.5 turbo benzin. Ne znam sad tačno da li 180 koji snaga ima. Velike ekstra. Evo to je znači ta nova folija što je radio. Sijas. Tem que ir,